Ebyome byahebwa abanyamakuru nabyo kuyamba kuhereza amakuru ahambeho. Ikindi laptop nayo nagikereza mu izina ya Deutsche Welle. So ni project eje turakora live streaming. Live streaming to connect nja YouTube, Facebook na Twitter handles zitu. Ejo neza kutandika as immediate as possible twatunga machine na leche. Abanyamakuru basimye kitongole cha DW Radio ya Germany hamwe na Ultimate Media Consult abo kubahereza ubuyambi okwemirimo yabo. Then sima na wa Ultimate Media Consult. Ultimate Media Consult abo nubo agency ningashinyo consultancy firm eyi Deutsche Welle ready ekuraje mu buyambi omu Uganda yona. So ntubasima munonga Arikugamba mugoro go kuhereza yebukorese ebi chairman wa district ya Bushenyi Jafar Basajja Baraba yasimye kitongole cha Germany abo kwera abanyamakuru ba Bushenyi okwemirimo yabo kurunji. Abanyamakuru bari aha akubanza nyenda kubanza kutabarisha MK Newslink to this milestone achievement eyefunde. Second nyenda kutabarisha umwami Kasubante Muhwezi ko muntu nabakora nabona management board abo kugira ngo at least technology yo ne taking a shape. Hone nabwo chairman Basajja Baraba yashoye abanyamakuru kosa technology okora imirimo yabo. So mbwenu iki kintu cyayongeraho kikaruga ahambaga ukakitekana na umbasomero n'abantu bakacyahukira tubasa kugira ihanga rungi kandi usange no kwiga kw'abantu especially mu masomero n'ahandi kwabo ku mutanda. I'm even handing over this to you for easy work.